ama Spainin tuni khwa Impact TV Kuki channel na vezau se keima joy khong sayen ka hin le move tuni khwa Chipinthei Talkshow in ki holim video che hile gam chom choma gam som thum vela lekha hinji chile article news ho magazine ho tamta lekha hinji chikit le amazon ato mun political scientist ahina bana associate professor chile executive director jong hi ama che hin koimadang he pon pu ne agin pau kip gen pu doctor ne agin pau kip gen a hi in tu hin ama jong studio wa tain ama sa penin ama lem na ne anane yo hitin chile kyolim na jong anapan peitaw hite pu ka hin lem ki pai ki pam le jengin pu tu ni khwa chalai muna na hunga na phat man tam ta ne hin kai do piwa ke mo to kyolim thai de an hong zen avelin chong ki pa thu ka hin sai ki ne hele mi pi te hon he sa yong zatam pi min tin hi jong le ne het benom tam ta jong om ning ka ta san he je chonong ma ki chang phon na neu khat ne nei pi thai de hon masan ka ke pen ke yong na hitabang Impact TV ten ngai dum ne ta anin ko ban te ri bol the jin ka her hello le hitabang TVR emia ki te la adinga interview ka bon masan na pen he mai then din ka ke pa le jengin cái kamin ta cho nan sei ma ne gin pau ka hi in kapin ne hi ga ke bur se yati le kamang phai gam kol gama Myanmar gama ti ta te jang ho hi second region kiti te jang kol te chon pin ta te aji khwa kapin ne hin a hin la ka le kha sim ne hi India yang kum pi kana san Manipur yang kum pi kana pansai chen Delhi yang kum ni ham khat kanam kinin pathilung sin zan konin lampi hong ke sin tu min America government akon scholarship kana mun hele America gama le ha kan sima kan chi hin ji kan hin cha pasal ni kan hin tu le tu a he Manipur University atho sia eko je wa he ka hong ta kirana no ta ki mu to the ke yong ka ke pai ki pam le jeng pu hele tuin ji na nei tai ti jong a ki zain chule cha ni jong na nei tai ti thu ki zain na hele to he nangma na pen na nanul le pa ti taw te na ama ni dam na layam elo le so pi za na nem thiong na hen sai thai de ka pa hin BA third year ka sin kun chi ai da la ta ka nu wang adam na layin so pi pen pi pasal li to na me khat ka ni yin ni me nu hi ka pa to kum khat sungai da la win adang si wang hin pathilung sin ka hing na lai ke ama hola ta pen kai ki pam le jengin pu he le tu hin USA le kha ka hin sim he ti jong chen hin sai ta na he le tu he USA base na he ti jong chu a ki he in na he le tu he US he ipina na to mon jong chen neu khat nen sai pi thai de America ka ma le ha ka sim jo hin a research company ha na America ka mai ka bur se jap tri le hin alang pia hi mi atam jo hin government na to lo hi zakhat la mi som le se gi tabang bo hin government na to adang se sin private sector la na to hi e che kyang chi private sector research company ho a hi kum som lingdi tabang kum som vel tabang hin kan to hin ain la ji kan nei le PhD kan chai hin na to ka ho la le cái này pi ma chu India mi Manipur tol kon mi je chun hilanga hin na to offer ka AP la gender to akana to na gender global university e chu a he tu le tu a ka to he associate professor yana se ba chu khat center for Southeast Asia ki ti e ho to Myanmar gam jaw na gam som la gam khat me che Southeast Asia pumpi e cho yo se ke center khat cho kalam kaya cho study ka bor ken head ka bor hai cho ki pam le jeng pu to mun len ta jong na tongin eta na noya na tong jong dim set kit hetan ki pam le jeng ni tabang ku ki cha pa kha eneyo nang ma za len ma pathen ka thang wa en ki pa thu jong khen sai kit ne ai le pu banin tu chan ge ya he tabang interview jong he tampi na interview jong kana sim kha en he jong le cái sim se helwa tam piong na lai den je chen tu nya he TV interview han lang newspaper o ep jong le cha interview he lai muna na bol kha ta wam tiong chu neu khat nen sai pi thai de pathelung sin interview hi na sei bangin ka bol sau 7
anh là họ chung sang interview cái ball hi yo si banga chu Amy Times to ka ball in na họ la Manipur context aga sin chu All India Radio tha do program tong ka ball in tu that 14 la ka ball kit de All India Radio te to cái tiếng là Delhi ake suan no magazine ama holam hi la e ball ka ball in ít chỗ chú ấy là lại lệ khai gì tiếng làng post năm lại tiếng làng post họ lệ xung quanh họ cho cái này thôi interview chất vàng rồi buồn na ấy là tham khảo gam pa ma ga thì tao thế in trên sang chu India ấy hiện Lok Sabha TV interview cái bolin trên Wyon TV thì interview cái bolin trên national television này tại cái tiếng lệ Voice of America based Voice of America yang cái bolin Radio Free Asia cái tiếng lệ London based BBC tiếng cái bộ lên, cái tiếng lệ Philippines television khát tiếng cái bộ lên, cái tiếng lệ China cái mà Chinese state television tiếng cái bộ lên, nhiều ở đó họ trong này là thằng Pia Alin họ gọi hết thế chứ, cái tiếng Russia cái mà yung interview cái bộ lên, thì chứ, hi cho hi TV là radio program mà cái bộ thằng Pia hiện, anh là chỉ thấy là chú newspaper magazine ki tiwa hi se bangam tampi interview chu kan pathian se den ka het na lam khat ho ama lung lut hi kha ji chu in bol ji ki pom le jing e pu to an hen se si jong chu ken ka chin pha zo pon tam le jing in na amin me ai ki za jong tampi min hi jong le nang am ho ko ma interview nana bol kha ta zen nang jong chu nam choi sang khat he ticket tau te mi te ho chun nang chu koi mi ni koi sa ni ti chu na interview a ko na chu tam pi na het be deu ji chun a ve len chunga ki pa thu khin sai ki na he le tu chan ge ya he hoi lai gama khol jin he lo le seminar ham bi phiam na chi na ho jong nyau khat nen sai pi thai du pathian sin gam som la gam nga ta bang hi ke ma sum siki chang seng lo he la pathian e pi na thip na chi na thu chu kamang cha in mi ho hin kun to sen kan ji ji he cho la ga he the chu America ka chen ne te on America ga min phau tin America hi in Thailand hi in Philippines Singapore Hong Kong Myanmar India yang cho hi ta en skiting le tu a pathin pa sa le tu tha tha le Myanmar ang to se ko ke le cái tiếng là March là con Canada Toronto các chị cái đấy, cái tiếng là cái Germany ông các chị in, cái tiếng là Poland ông các chị in, pathin pass là Huawei cái ông là Portugal ông thực sự các chị cái đấy, gam sớm là gam ngát bằng, pathin thấy bọn cái này thực sự min anh có về cái gì bằng nhiên cái mà súng sẽ khát sao lúc này là cái này chị min hỏi tại welcome cái tiền là hotel là nó tây hơn sa van lên ticket ấy cả bị thứ gì mà nó ấy bị nợ lại và hết tập bằng chân vô chụp cái này này cái gì cái bom lệ dây cái program giống như tắm pi là chỉ cái tán cho lệ thâu lim na hoa giống cho muốn tắm pi anh hiện này tán cái xuân pi nôm lệ dây nghe cho lệ ba dạng nó mà dây nghe avail về lại cái ba thứ nó chung là cái say dây nghe ấy lệ tôi hiện tôi chân là hiện lệ kha thì tàu thế nào journal ho article ho hilowa lekha mong hi izat ho tawang na ji do tam tiang chaniam khat nen sai thei lekha hi abu hi buthum ka ji do pathin pa sa le tu kom sanga khat ka ji chai kit de hin ji ali na hi chang sa ka ji mo hi ji novels hoi pon ji academic line a ji mo it just scholars or researchable na ki mang lekha bu ho thum ka ji chan ta li ka ji chai wa de pathin pa dam na epi le nên sẽ tạo ra chuyện cả về lập tự nhiên article peer review article cái tiền which is scholar ho na researchable university tu ngak mang sa he cho hi som ni ta bang ka ji international la na wan mun chum chuma journal ho le ke so hi chu khat in tin newspaper la hi zaniwal ta bang ka ji to ta gam som thum wal la hi tan le si chunga continent nga cover ka bolin America gam jong hi in ati hin abom ko ma hi zaniwal zani som nga aneu local hop mong ki sen chu thum na ma chu hung thling tamai the ai la pu na hen do be ki lang chu chung chona chu hi cha journal ho article ho tampi lekha ho na hen ji a hi nangin na focus pen hi ai lo le na thanop na pen na itabang chung chang thua hi ana hi am tiang cheniaw khat nen sai pi thei du
ke hi yun introduction and never say time ke ma specialization hi Southeast Asia hin sikitene Northeast India han cover ka bol thawin alang pia ka haji pen chu political scientist khat ka hin akin study ka bol ka haji pen chu politics thu hin politics thu ting e ho local politics be se e ka haji be se pon intergovernmental na gam khat comparative politics India te ke vai pu nam khat ale kolgam te ke vai pu nam khat ale America te le China te ke ka relationship mo to politics thu lam he ka haji bang khat le gam khat ka focus omin abang khat te le gam ni gam thum ka ji kop jong men alham pia chu mi wan no ya e het na khat wan chu Myanmar expert na het ki pam le je pu he le tu hin thiam jil na lama khang tha ho dinga phachom thu do tham khat hin sai hetin na ai le kha sim hi nang ma jong le kha sim na langa chu lol hing ta khat le kha thiam ta khat chu na hung hi do ta na he le he chi to khang tha te ho dinga chu le kha sim na langa hi epiti ki sim le vanoya mi het he lo le kha thiam khat hung hi do ding ham ti chu neo khat nin sai pi thai di ki pa min ke ka lung lut na la men na chi education lam pang ye chu le kha hi azat na simdan amin alang pi ni ga sei te di len khat loi hin exam pass na mai mai dinga sim loi ke men loi khat loi hin thip ni di mo ma sim ki min skitel athum na ga au sa be ki te loi khat loi hin amma gam sung ka ham khat se focus bola sim zo amin loi khat loi chun khat broader area international cover bola sim loi amin ke ma mu da na he ke ma hin khote sim jong thama ka asi no me le kha sim chung sang i pi ti le kha asima le wa no ya le kha thim khana i chan phai kim the ham ti ka sei no me yun sei ta in pass na mai mai ding ha asima le cho di ta hi ke ma experience do zo jin sang ta ki ge jo lo ep hi le ngai lu na nei ta asima ha le thip na di mo ma asima le well there is a will there is a way kiti sabte to si kharam lol hin nam ten kam mo ale ti chun se le mi loi khanin ale emi society avai cha akitamin hi cho hin iti le khan sim do diu ham min a fi yong tam ta ta piu te lua mun da ngaw je kha sim do te lua ati mai te ai ta ga se de chi le vai cha ji a le kha sim lo di le tu ni a ching a thiam tam ta he koi ma veleo chun e ho emi society de de tam lo to official li ni ti ho mi do ho hi koi ma house be set nam lo he ha sa ta le kha sim do gen ta bang ki jing yong kan ko te hin in chen ha sa kan he last ten chan bo sponsor in a board kan la ka pa he chu lo mi he ale 11 kan sema pa na chu ke le ke ka ki tu chap ne private oje puwa ka panna ai ta chu tuition kala ai chas ke le ke ka ki tu chap ma le ha kan se me ai la ya si but God helps those who help themselves ki te but thinin agun chu te pon pho te chu mo akwai loi ti ke in khoi ka mo do mi tam ta in khoi ki mo do ya chu le kha se ma hele number 1 pas na mai mai da sim lo di thip na nei na ding ta ta sim ngai jo ma sa pen ka sei no men aba na ka sei be nom che pem ti ale le kha sim ti ngai le subject ale issue choose i bol pa he ke len thim ngai ka se cha guide ne hoi ngai te ka na banga wanu ya international level mi he the scholar khai ni dinga chu eo Manipur context ang ka sei te di len eo ka thu ho mai mai chu sim jing nom te le hen su yun jing nom te le hen a scope area chu neu e ka tim no pen chu eo to sim hi ji loading sim loading ka ti nai po wanu he the scholar hi ni dinga chu topic yo he mi wanu lung lut na hol jam ngai ka se ichika asinum na pen chu to pathinu se yo gam som la gam nga ta bang ke ma sum se kiang lut le la min tu se ko wa ka tin ho chu ka focus ji e ke chu le khathin pen ong ka hi lo mai the na mi ho la chu ai wanga chu hi chi thong ki sei pu bole ama oi ko lo wa kho e ti chu an ji
ya chu te kana Myanmar te bang chu wan noi hot topic hi sepai wai pula kum som liwan no ma cho democracy ya yo se po hon chama tha ni na lai ya chu wan noi alung lut na the ho topic ho chu hlen ti nga le he cha chu wan noi conference ho mon boting no le he cha chu min pa de chu khat ani na hen athum chan na chun asim mai ma hilovin na ji le kha ji bol ngai ji yo le sebe na hotin le kati ro na pen chu ithip mi kha chun international scholar kha hitang ye tia le sim mai degree mai ka chai lo de phd ne yong le chun publication ka ti de le newspaper magazine ho chu ka focus ai pun journal ho academic journal ho ai le kha bu yo ai se ho academic publication ho in nei lo wale koi man expert ta international level koi man accept ai bot he lo he a chu khat na ngai lu na ta pass na mai hello de ngai lu na ta sim de ani chan a topic issue is simpa chu hoi ta akhilan thim ngai wa noi lung lu na thei alung lu ana lung lu hi yong le e man is research bola kuna chu iti su lung sa dam I chan ya khu pia commitment ne ngai pat la ngai athum chan na chu isim bana chu su do ngai ni su do lawa le mi u sin thu se hi bai tho hin aji sa ngai le kha ji bai lo hi ai in ji te ngai le he cha chu mi o chi pa hi ase a degree se ai pu in he long he mo hi ama I ku di ti hi mid wan no scholar khat ya in he de ta ale ali chan khat ka ga be nom chu cha chu bi ham ti ale ai ta chu le kha sim chu isei la aga pa hi ale lang hi ahun nok thon hin la ayo na ga bul pati mi society context a ka se le hen aha asa tam pi en din hi chani de nga chu ke ma de dan ngai dan hin le wang chu khat ik thu khom diu ka di function khat bu tabang I man nong la bo sum tam ta ki sumanga te ka nan se ta tin na ai lo le gul no khat gul wa khat bo la ba Allah a ki sumang ji nga sapang khat sumla pai ni lo ya ale ka simanga de nga le khusuka ulinaw ki thu khom ma to sat de ma wa chu ulana win azo ta lawa yong le ho bung sunga yo ki thu moi pui ho bung chum em ta le khusung le walang ki thu moi pui khusung le wala azo ta le hang sung ki thu a koi phung koi chang ka ti pu ami dinga ma nunga nam pi ki ngai ne ti khom hi the ho chu ito sat wa le khat na kha ki the to le sung pi sung chan the te ba ki the to wa le he cha chu ayo ai se ho international scholar level ti chu a foundation to chu jung ki pat de ai cho chu sim lawa le mi him khan chu ke ma experience du ga ke se mi him khan hi class 10 sa hai ta isim do sa al ami de mi lo ri ke ti ami ding kha chun te na chei ting le alam pi pi ma an ki kho le in chen ha siang le alam pi pian ke ho le ya chu hi chu ai khat se in sung khat se zo lawa le I khusung I ho bung sung in sung I gam sung ai lang sa ke tu a ami de ho chu koi phung koi chang ke le la I thu ho mai so diu ti chu I kanam mi pe te ong ka til ho no min tep ne ong ka nei no me ki pam le jing e pu le nang le kha sim chung changa na lol hin na ho mi pi te hon nanga ko na ki til na thai tam pi na hin sai do e pi win khang tha ti ho dinga jong phat chom na thai ta hin ki pam le jing e le abana ka hin do nom ki chu chi le kha sim na chung ma ki sai le India sung ti ta lawa gam pam ti taw te na foreign gama lekha ga sim na dinga hi itabang advice na nei nom tiang chinyo khat nen sai pi thai ka ki pen ke yong India le ha kana sim hin yun ka sei tai Myanmar ga mang ka sim India ga sim America ka sim ni chun min hoya kon nang ham ti jile I'm a global citizen ka ti jin jo kaumna ka pin na gam chom ka sile na gam chom ka chen na gam chom kana to na mun chom ya hi global citizen ka ka ti ji hin ga khat adang da ho chu ga sei da tin tu awan no ya he ji ingai sang pen khan America thu ga sei tin America le kha sim nom le iti ki gut ngai ham iti pan la ngai ham ti ne khat na ke holim khom te I chu ke he chi he kana zo na ke my experience kan ni chu ga sei le tu lai hin internet age ai tai IT khangai ta ye chen masanga banga chu level ke thona na to na khangai ta poin na ka sei no na pen chu
India dong yang hia chu ti tho tan na adi di na mer ko he kam khang tu ye chun email se hi internet na mu mom ta pu te kan bang university ita bang na deyam ita bang line na lung lu nam ipina sim no mam hi je line na chu ip university hoi pe nam hoi lai lai ip mam ti internet na google a mon sia ki mo so ke a chu no holding ale hi chi university a chu ita bang professor mam ama ho cho profile ita bang ham ama ho thik na ipyam te ki hold up te so ke ai le le kha sim na chu pi ngai cham ten li ka sim no na khat na MA simnom ni ham PhD simnom ni ham ai lo le BA ke sana simnom ham na ai pichi te yong le mi usia denga apoi mo cho number 1 transcript na marksheet ti paw yon la marksheet 12 class council na p marksheet ham ai lo le board of secondary and p marksheet ham ai lo le BA Manipur University na p marksheet transcript pa ho he cho GPA grade point average ke tin twin CGPA on lo khat ati thovin chỉ grade point average của anh em biết sẽ là bao nhiêu hạ sát thôi, thêm khát chú average sang ở chỗ team họ category là chỗ bao nhiêu giáo dục tiền ai, hiện chứ ngài chỗ A mà chỗ ngài kinh nghiệm na, mà sắp pen ai hi là GPA hi hỏi ngài, team pen chỉ hi on lệ, hỏi lôi lại giáo ngài, just number khát hin, number ni na hi statement of purpose, thì chỉ biết ipi giờ anh em foreign na lệ khá là cái sim nôm ipi America University chu lekha na ga simnom ha ti hi page khadam page ni ham ki te te hi janga chu o America ka chinom man na ke ho ga ma le ti chu very simple ta api lo de hoi ta hi che hin ke man na university ka ve in o yo home chan profile ka ve in study khat issues ho al topics so ka ven la ke ma lung ta hi in hi cho hi ken tu hin hi line facility am pon hi chu ka lung lu ta hoi ta lung lu na pa ki che ta needing hi chu ji la de just statement of purpose ki ti athum chan na chu recommendation of letter na recommendation letter like a letter of reference at you chi recommendation letter hi phat sei na ti di cha hi tin phat sei da be se on chu ai pun by a chung chang piha witness testament pete or witness pete ai le guarantee pete ta ta na ta kan ba nang chu na ga simnom la ke ko ma nang la ke nang chu itabang mi ka het ngai ai chu ni nga khoi pen hi pe ma pa pen ma chu college na ka ya na college na professor hom ai le university na lecturer hom na professor hom ai le na tong sa ni ta le na to na manager pa ham khanin hoi ta nang ma quality ability attitude me o se te ho chun le kha hi recommendation letter hi athom pe na thum ta bang na ki wo ngai na a chai na a chu ali chan na chu pi ham te ale he cho ba na ali na chu pi ngai am te le TOEFL test of English as a foreign language the English native speaker hi lo yo si gam mi ho hin English theme lo le na e cho hi athang pi America ho nga hen ichi India ko pi o sia ke bol ta ji America bol ngai lo he ko pi o sa north east ai lo mang kai pon India ko pi metropolitan metro city o sia hi hen ya chu hi chi holi hi chi kum khat le som ve ta bang ham za cha kai po ki bol the hen tu lai computer la ke bol te me o se na chi registration computer la bol di online na nam na ko na phone na bol the ta ke bol hi chi li hi ne ne ho ya le scholarship ho hi yo ase ba chu university o se scholarship pe America ko university o se na pe atam pe thom pe wan za chu me na ya chu hi cho se chu ne ke su tu ba ya he ale ke ma wa chun scholarship mu te ni he ka tin I hem tia mi loi khat India loi hon pe bol mi pha khana bol chu pe ham te le akum akipat ko ma he am mu lo wa yong le ama hon e pe ha althuna ding aman cha khami suma ki su tu ba althun ting le amuna am phale le kha sim le kha ta kan bol thewal ozo ho asu lung le ozo hon recommendable le akhuwe apana semester akina apana he scholarship full scholarship am mujin he ya chu hi chu je ki su tu ngai si ki ting le e man ma chu phat pi ngai hap ni khan ni ya chai di ho he chi ai lo he chi hi chu hapta abang khala thani la tumong ki gu a bang khala mi kum kha chang ki gu a he choi hoi ta ke su tu ma ti le
scholarship chu kimute te ti chu ka se mo ki pam le jenge pu khang tha ho adea America le kha sim no ma chi ho dinga lampi sun cha nen sai pi tawin ai le chibana chu tu lai khang tha le kha them yong cho tam tan na chola chu mizo sen government service chu ki muzo lo hen ai le chi government service muzo lo ho khang tha ho dinga che pp bol the mam chang chu ne kha nen sai pi thai du ki pa men chi ka chi na mun pati nu se nen tu hin ka dam le ke so chu Champur ho more ho yong to in chi cho thu ka ki ho lim khom di hin chi TSA ho tong ka ki ho lim ta in cho e ha do pe nu kha chi hin ye chu kin ka se jing na mun tina ka ho lim na e mi ho ri de e mi ho la ka ho lim na tam pen chu pi ham ta le government hoi la hi yong le government in mi o si kha ma pi yong ni di gam lo le chi chu ngam ka gam house pe ni ti ve a hi yong a hi a ha pe ni hi ai wangin ama ho statistics ho ve le chen za khat la mi som la si yam khat min bo government na to ale som la si yam khat to le atam zo in private sector na to ai la tunia ken challenge ka bonum chu ole motivate ka bonum ti ta ti khang tha ti ho le kha chu i thi bi wa sei ta win si pass mai mai lo din na le kha chu i thi mai le tunia chu India yong masang to kilo to pu India yong private sector tam pi hong lut ta private sector hong pa te Manipur chu ha sa jat mai te na ye chu cho private sector hi tam khat tam lo lai mai te yong le India ko pi yo si ta bangai private sector lai company zat na men IT company ka pu e je bio pharmacy lang ka pu pi biam research think tank ka pu tam pi me hi chu hi pe na jo ya ba asum alak nga kilo na mun ju imu ju ha ta sele hi la abul hi yong la bula ki pat na secretary level ki pat yong ki pat jing de i thu ha nai pot thoi le i hin kwa la ju ki ding dan de lo promotion ki mo de tu ni ang ke ni le so ka sei time America kum som kum ngawal ka cheng ta en government na kha be ka to kha za ka to kha le America ka to te e na ai wang ka to kha lo tu ayong hi global university khana ka to hin chiong me private university di ta ai wanga chi piam te le kum si le foreign gam ka de di na e so lo ka chia ke sum si ki ong lut lo amao nei to pi atum na jo ai le in ko ho nei to pi ham khat ai lo wale kum khat le hali ta bang su ti ka nei to ang su ti ka nei ka ba le te ai ski ting le pi ingai chi o si le khai ngom le research bonum le alak la ngamin support ni bo achu government na to le achu facility ka ni lo mai thi chu ai achu private ti hi government hinge kanome government sector la na to wa chu tam khat job stability chu me ti chu hoi lai ga ma ke thowe ai jo le tu lai da nga chu achi a team ho a ball ha no pon thwa da nga chu private sector la hi ki nga lo hi la job stability me mun khana chu dei ta lo le adanga ki chun moi poi ya chu kin khang tha te ho naw te ho u te ho wala pa te ho ka til khum no jo le kha sang ta ta sima service imu lo te le lung neu de pu service government service ke bol chani ho le service tam ta bol te me ai lo le ei ma ta ong ke pan entrepreneurship na ei ma ta ong ke pan na company neu cha cha start bola he cha chu ei ma yo boss i the ho le pa chu la he a chu government se sa mi o se i hoi lai ka mi ho le government ni India yo yo si to pi yo lo de Manipur context and say yong le he a chu e ma thim ne piam ka ho lim no ha ka se jingin tun la nga tu ni nga se kit le te kan ma Mary kom bang Manipur la chu mi o si ta mai he ni ale ina pa sei min bol pe ho bang ko mi on tam pi ne he ni ale le khalam dong le chu sang ta sim lo pi chu ai wa nga chu ama ho ding au sum na in chen na ta sum ki mu ta wa amin no ne ta wa amin ne pha chu ama wa se min phatalo azat na no cha sang chu la azat ne ma pa cha ta chu la ai sum ni a ding a jo agam ma ding au ke pa ne ta chu la ale tunia chu e ho no e mi te he ne dia government services bola imulo le lu la lo de bol the boarding kin casino ne service ki ti tenga le office ato se go service in ka pu America hi kam so thim ta ka he e ho gam to ki hin kha ne pe America hi
dignity of labor cái tiền này ít pin nó to hiểu là quay mà cái núi xì lô chú tuần các sĩ sĩ nào bằng ai buồn America ấy mình lang hoa hiện tâm rồi hồ cái đông là cái vấn đề chứ factory anh tông hotel anh tông restaurant anh tông yên tập bằng ai bằng chú nang restaurant anh tông yên tập quay mà cái núi xì lô chú America chú mình ở cái vạn này ati amin jana pi cho ama ho amlo le society bukim lo hi ama hon bua zu lo wa ama hon factory na to le hon iti office la ke tong ti dem ti cho ama hon si perception pa ni cho aya chi hon no ka sei num pen chu ipilam he jong le lung lu ta ngai no ta na to wa na hi chen ne hi chi li ne ti a kinui si na alo le ki zan chum na cái hồi ít bol đó và lúc ta ít bol na ít bol phần là vậy ngày lúc đấy ta nói ta vậy thì nếu chẳng chỉ phần rồi là bất thì nên yêu ai sẽ bảo chú upon thốt thế chú cái mà mỗi sẽ ở đó là rồi hệ chú ít bol nó làm mà service cái bôi government service yang là private sector yang là ai là entrepreneurship yang là ai là sports là yang là ipiam tu lại mi tu cái hết khi rồi là Manipur có nên dùng mi ra nằm cái này foreign cái mà dùng bol pe chỉ cho Japan lằng na to hi le khai ông sim sa wa training ông pi wa ti ông mi recruit ông bol gì vậy cho hi i bol lắm là mà lung lu ta bol là excellence asang pen a team pen hi gut da tuk bangai hi zo lo wa cho patin le ai ho cho cái ngam tan tin a cho try afford it pi pat đi chút tiền ngài lệ quay man government service tụi mình ngài sang đi tập huấn tin ibo nó là sự lo lên na lệ cha cái cái sẽ bằng cho ama sẽ để insu sẽ phát triển tới lo azat na mà đi nga agama đi nga mai pa na ke pa ne đi chun quay yong lệ tu nhiên số pula nào miêu sẽ chỉ ngài sẽ công cái gì nôm cho cả sa BA chain MA chain na to đi hết bụi tia ít sẽ ta đâu được government service mới rồi yong lệ private sector rồi borsa đi bốn thọ ta bốn bệ thân ông nhon chú lệ khá sẽ thấy luôn mà bốn bệ sẽ lung lút mò nó phải ta support ball được ai bằng ai cho thằng bia bằng chú lệ khá thì mò hi thằng khát bệ bệ chạy lệ foundation mà lệ ball bệ nhau lệ bị ball nhau lệ hình chân hỏi hình là hết số là khẽ tao là ball bệ lung lút cho cái mình xây sao thì là và nói ball bệ mình thằng bên nào cái xây Ronaldo to Messi họ bằng không Messi họ bằng hấp tắc na san khu dollar là khu lắc sagi là ham khẩn chú cái hết kia lô lệ eo lo ya đừng chỉ in khu vào chú cái lô mấy thế chú ai mà lấy cái thì lô biết chưa là lung lung khát chỉ bị chú nó sát ta chỉ lô lên nó này chú là ai là mình nó bỏ thế lệ eo họ chú tu là tuân mi mà họ chân nhà mà ba ít mò ít mấy thế chú ít thì là xe vào chú họ im ít lô điều chú ít bắt được ngay chú em thấy rằng Patin pass a East policy yang lo lên na hết lại he city le nong hi our market international hub al le mi dang dong ki su khom nong hi tian sang ai opportunity tam piang la cho ai la e ho prepare hi lo wala chun khan tu nam ni jong le e ho dal ha em di he chi ga sen no ki pam le jeng pu lampi khang tha te government service hi jong le na to thai tam pi me ti chu nin sai pi taw ki ne na tha be cha hungom ki tan ki pam le jeng ai le ikhaw lim na jong chan no be se je chun pha chilam na ke pon epi jong le tu hin break jam kha na la hi te mi pi te ho tu ni khwa pu doctor ne again pau kip gen to ki ho lim naw chu tu hin break jam kha na law hi tin break zo le ki ho lim na chu in ban jom ti hi
tu ni khwa Chipinthei Talkshow pu doctor ne agin pau kip gen to ki holim na chu break chom khai na la tawin tu hin ki holim na anaban jom kit no hite pu break zawin ka hin lem kit ne a hi le tu hin lekha sim na lam thiam jil na lama chu chom khat pi chi na lut tan a hi le tu hin nang ma langa na lekha ji na lam ho ko ne pansan thu do tham khat hin dong kit leng international level a lekha ji thiam khat na hong hi dan hi na ni chi mi pi ti hon jong het nom te de ko ta sanin chi neu khat nin sai pi thei de ka ki pen yo bon lang chun neu khat in zao sa ta yong len tham khat ga be lap ke hen tin na ajun ka sei tan le khat sim ni a he in a sim sang a ha che cha ji pai ha che ke ni english ti dan e pa wa le kha ji yong bai lo hi elo emoji ja to na yi lang thu khat ne tan na topic issue khana dinga critical analyzing body detail le I pau ji nga jong ya ha he aya chu vanu ya ni osin alang pya le kha asim thei tho hin la aji hi mi yo sen bol thei lo aya chu thau khat ga se ti le ki le kha sut ke pat dan hi ka het hi lo wa le 2004 ve lai khong ki pat hi le ke lo hi chi ma sang chun masang lai chun ilai Manipur la yang thing lang post ki tio sum kon ki tio nam me e paw kan ji ji thoin na ai lai cho e paw e chun anaga ha se da ti english akan ji no 2004 la jong ki pat ne ka ji ti lin koi ma chan e su pi nom lo ai la ka lung dong tho chu kha ve ka yal tin de ka za yong cha lo ka hao se ka lung hang I pi dang ga mi hon bon su su yenga ke ya hi ade lo ham e chun hoi thom ki ti choi le kha ji chu ki yel ai wang a ki pi le la mi ni su bo mo ta lo ai le ta na struggle ka bo ne kum ni ta kum ta bang struggle ka bo ne an thot a su lo wa chu ki ka lung thadi bo jo ka sin na pa chu na in ve se ki le ngai lu ne ta gun chu ne ta ban la de ka ti pa chu ka tha na se pon he a chu ka bol te yin ale a chai na chun e pi ha online a magazine hoi in so pi pan ta ai le ama ho in su pi pa chun ama ho news sim ho chun an sim tan le ka idea chu ka le kha chi chan de ta ne le he cha chun aban banin thamat kaung ma cha le ka ji pati chu koi ma chan sum jong e pi pon ana e so pi le ke pau mam jing he e ta bang le kha ji mi na so diong le aun so te yong le chu ke pau ta ai hen la pati nu se ne kaung chal cha le ne le yu ne se tan ga lekha ka ji mo me he bon mana jani wa thum dang hu nai hu ai ta he chela hin ka ji ti la chu aji man ho ka la ji lo hin ai wang tu langa hin phat kyong ka ni be ta lo ya chu phat he ko thom ma yin ya chu lekha nin ji pi ti ale izat nei pi di na nei pi lo ka ji lo de ka ti ji phat mo mo ke ni lo na phat kyong to english and time is money ti pau chu hu mo mo ta ya chu pathianu sinin ka ji neu si wang e pi po vin na phasa pi hin e pi vin he cho chun loi te kana ga se ti le America vanile sina newspaper la min thang pen loi la kha chu Washington Post in me America Washington DC base hin hi cha ka su ji ting le khun American dollar zali ta bang e pi ai Singapore la Channel News Asia ki te bang ka su le Singapore dollar zanga ta bang ap hi chu tu la tu bata exchange rate a he ga na le hen sang som thum la nga ve sang som thum ve le India sma ringa chu aya chu sumla pa yong kim mo hen na yo le aban se be dam thin tu hin ban jo pai jing tang ga na aphat chum na se pai le kha ji phat chum na chu I just struggle kam bol pa ka se ta hen abul ti as ko mai so pinom lo hin ahin la ka ji kum ni kum thung e chi never give up na lung thadai lo la pan kala chun aga kam mu in tu hin la kan ji na he ong so tim ta ye chun aphat chum na yo hu lu pai nga le pi biam le ka ji aphat chum na iti pan la dam ti point thum ta bang ka se no mi le ka ji aphat chum ne khat na hin reputation na English as a reputation all fame it you have fame ti len angi mo ja men ngi mo ja chu min than na mi e pa se min than ai tan
min than na min het na recognition worldwide recognition ki chang hai tunia pathin lu se na yo agam som na gam nga ta banga to se ai ko ka chin ho 5 star 3 star 4 star kai lun sa ka ti ho chu ke sum si ki chalut lo ai a hlang pi aji pe na ai ko na chu ka lekha ji a ko na min lekha team khan ai na wa noi mi ching khat ai na in ko ji na lekha ji phat chum na chu he chi min than na pa min nei na pa he ki chang ya chu e chu khat ne nga ko ta di le ani na chu pi ham ti a le financial incentive jon ka sei ta na sum la pa ya ku na jong phat chum na ke mu min than se pu in sum la pa yong ke mu tum da kan da mungin government service bol ho ya hang pi a he side income alwala incentive adang no ho jaw lo he la he IS long civil service ho yong hon 70 ho vel asan in ka het hil wa le ana lekha team ji team khat nau hi a le article thum ta ba na ji do ale la kha cho hai ta na mu ta chu aju ti le nang in so na ki sim tup thei zikiting le hi chi le kha na ji a ku na yong chu ipi ha asa kha na ki thu pi the ai in le kha ji pon thwa de nga chu sum thasam le la yong akye ho na lam pi te sum la pa yong mu te le kha bu na ji yong le min le kha bu ji utin contract hi sign in lang hi kin ka pi de ti an bol ki de le kha thim ji thim ni ya le sum jong nam mu the sum tam pi ki te ga bang le kha thum ta bang ji la kha ta bang nam mu la kha na chu ale la kha le sang som na mu le ki wa na kham se tho ta chu na a chu an ni nai tan a thum chan na ka sei nom na chu legacy na legacy ti te ka na bangin tu lai le kha ji min tang le kha thim ho a thim se le le kha ji ho hin international right ho hin thi jong le amin mang ta lo kin ka se yin ka school sa pong ko ma as a scholar as a professor na ki pa na pen kha chu pi ham ta le vanoi international conference ho na chia na ka chi ten la min chi bai nang bala he doctor na le kha bu he chu ka na sim chu na article chu ka sim ka thanu ka lung lu da anti he chi to khun an yin a article ji a asu ringa e thona thani thathu nga a ale thali thanga nga zo a editor bu hon an chilwa peer review an bola scholar da hon asim sa wa am ha no a ho ye anti wa except ka board ta ben ti a message inga pa kalwala ki pa na hule si chunga lo e lekha thim khat de ga chu aya chu imin hi umai tun da kan na mingin research in bo ho yong chun lekha thim pa scholar pa lekha ji chu according to so and so hi pa to se ya ko ni lekha ja ko ni hi ti chu imin chu jing thi tal oi to a magazine newspaper ho ka sei pu na it is scholarly textbook ho ai lo la journal article ho akhanga mang talo na min digitalize bo lai ta he acho thumi to pi pen ka sei no me khatna min than na mi he the na mi ngai lu chan na mi ve da chan no chum mai the ani na sumla pa ya phat chum na athum chan na imi ni tun so na mang talo le se na na ka te na pathin thulam ja chu mai ta ale he cha chun ta ma ka che bi no men le kha ji a ha ek ka te ta en jo chun ale ma sang chun ka school cha pong kha nin sir ke ong sanga express article ni ka ji tai oh congratulations ka ki pa ale abara pensa sir nang banga international writer ka inu men okay good ai pi ka bol dhaman tin ale sanga express ana ji ta jo long lut an kum ni ta ba hin jin la adang an publish yo na ke pa min jin la ji phat da din phat na ke ong gai bol thi ka bol din ne international writer mo moni no mala ka tila wang sin te in amin wang ka sei lo de ka school cha pongoe ama hi che ji yo ka cha nu ji kit ta pu e mi ho hi alang pi a he abul I pat rin tam khat aban pai follow ki bol zo lo chu ha chu le ga ji bai lo hi chi ji da chu tun kol ho yo me le tam ps india do nga le kha min thang le kha thema ke scholar min thang phasa pi ka loi gul tam pi yo min ama nga ji nei lo le wa le kha sim research bol tam pi
hon le khao thip ding international scholar hin ding khopio sia chi ding le conference yo sia zao ding le pio skin yo sia zao lo ya thei da ji nei ta la khopoi na ju ji le cha family ka cha family cho number 1 priority ka pi family cho number 1 it un ai jong le van noi het thi khat hin ding a chu ke am bo ngai chu la i meu si te ka bo lo ya thei ding hin ding a chu le kha ji yo chu point thong ka pen tan apart chung lo thum kan pen hin la hi ta bang apart ne wa chu ki ham bol ngai lu na nei ta pat la ngai te yong kum thum tang koi ma nei su pi num lo chu la le kha ji a ai wang ka lung la lo chu la ka lung la lo ya tu ni a na hon no interview nei ko na hi adang dang no la thop pi pa chu le kha ji min dang kha na nei he ji wa chu nei ko chu te lo le wa no interview ei bol lo mai the chu ti chu apart chum na ne kha ga se no cái bom lệ riêng phun nó hầu liềm cho các ngày nôm lệ riêng in thật chôm nó thấy tâm pi rằng nó xây đội cái bom này thì lẽ bà na thì egg is policy cái tí chỉ pi ham cho lệ Manipur ấy họ thinh lang mi tiền đình thì chân cái phát chôm nó thấy ham tiền cho nếu khách nên xây bị thấy được egg is policy thì adita thì 1991 Indian Prime Minister P.V. Narasimha Rao ông hi achu look is policy ông cái pane na hong ki pana to NDA lam kaina BJP ho government hin 2014 a chu act is policy ti an hialo hin ale hi chi EPG an hiram pi chu ne khat ga se khom ke hulim khom lim ka de ho in king ho it is a neighbor na immediate neighbor hi Myanmar ten Burma te in 1988 a pro democracy the democracy ya mi pi tam pi ki phin ta ne le se po lo mi that na kap ven na it should mi tam pi yong gal jam che ven school sa pang tam pi India yong mi za nam khat dang lai lu de san dil jing ang kun refugee camp na bol pi Indian government anam sa we ai le delhi la nga ko vin ta cho ai na lun san government yang ichan sport a pi ai le ta in ichi democracy forces ho ole mi ho akit ho pi lai ta chon akinga cheng China te hin chance na la advantage na la ven kol gam te hin satan loi la pain se po na ki vo pi ven na ama ho gam su hi ipia influence na stat ne ta ven e chen tun che la kol gam yong hin tun yong phai yong a che thau ta en mi hau asa tam lo ho Chinese oi bazala thil ki jo tam lo ho Chinese thil nge nai ta ai le hm u part ba hi India te hin hai ta hi democracy movement on bol hobo Ethiopia government to ki ho thil wa le e ho India adinga hi business lam panga jo na sata an to kha ding a hin hi a chu policy hi lo ngai tia he PV Narasimha Congress government a an padawa e chi Narendra Modi hin azop kitna to egg is policy hin aji thum ga se den na egg is policy hin khanna sa pa chu economic na sum ko ve lampang hi chi objective lim pen khane ipi nam ti ale ichi India hi the largest democratic country na democracy ma lim pen hin factory yong tam pp tu hin an sim ta in pi ha agriculture product ha pp yong le agama ko na thil zanam khani gam pa ma zu ding export hi a bol hi angai tu jing lai bol a bol hi ai chin nga cha market ngai market zu ne ding thil zu ne ding ale la ko ni on America ga zu ko len apu da chu tam ta liu ta chala ale Myanmar's immediate neighbor hi ya chu ga say sa ti le India le Myanmar hin state li a border shareable hi Manipur khat hin Nagaland ani hin Arunachal thum hin Mizoram li hin kilometer sang le zu wa hi border shareable hi hla immediate neighbor hi chu hi ama ho ding aki ke sa the pi wale business lama hi e chang ma thil tam pi jo the lo leng de se keu chei put in Myanmar te hi sa sulam gam kai kiloi khom Association of Southeast Asian Nations kitem hi chu hi ama ho member hi ya chu hi chu gam si to ki sam kai lu na the ding hi a gateway ti taw te a lu na ding kel ko chu Myanmar hi chu tu hin Manipur la in khat ti mori am tan na integrated checkpost kita amen tun jong khat Mizoram jong aumin ha chu le na jong chi communication link nei bol ngai sa u sikete la si road na jong bol go no chi flight no
chung lama ko na jo cargo ai pipo thi mam jo bol he so bol lo pen chu India ko na thilo hi zo a profit so India min phat chom na ding ti chu hin kolgam se put ma ta gane Asia Pacific de la China Japan Korea hong azau ta na ale Southeast Asia au gam som la gam khon bon azau sa he so si market ho capture mo de la kolgam hi biha aling ai align ya chu Ichi India dengan egis policy dari itu atau pimpin kat saya. Ani na acun strategic ada geopolitics akiti. Ini strategic ya sini tu piham tadi tu gak saya tain. India tu democracy ini acu democracy movement hobo support nepi ule. Amma hoin kol kama influence bol pa ani pa hi homta. Aja nak acu China ho Asian countries sedang ho, ada le Japan ho Australia ho. Eji kol gama hi market ani wale ama ho influence ung lin che ta ale India te de nga cho influence ung thasam ta cho ai chin nga ka chu China te ho hin eji an kol gama man cha Indian Ocean ho yang ma hin thani na ale chunga na to na ni wood power hi India de nga cho kol gam ta ki ho pi the wale eji e ma i gam jong an to kha the security strategic pai ho sa cho na geopolitics itu pal apa ilam pe geopolitics itu ham tiada geography itu kolgam hina Myanmar alole India hina geography the same but the politics keep changing ya chu hichi an hina geopolitics strategic ya atum chan na chu security in yan ma win India mi galgu bol izan kolgam ma hin base bol hi cho to deal bol nga chu agam nei te support amulo wale India de nga chu Isanam kana ha sa ai aju security sector pai athum channa he chotum chaka asenum hele puki pam le jengin egis policy chungchanga jong mi pi he theidinga kilom tam pin hin sai pi taw na hele tu hin I ho Kuki te politics ang lut kit len to he Kuki te politics hi nang mo do la hi ichan ge ya tawam chule Kuki te politics khan to be na dinga ipilam pi mam tiong chu neu khat nin sai pi thei dim ki pa min chi ki lam kha se ki pa yo lam kha se la si zo min na ki pa me ka tina chu ipiham tile masang sang chun tun politics lama awaken eta a lot eta ti chu masanga politics chu very innocent tai mai na mo tun la asi ken politics to zat anam to ngai lu na alu le a kho dan thu hi tam khat miu si tawangin akol la phai hoi lai cheng on in kho sa ta ni chu ke pa na hetiu te positive change in kala ala lam khana alang khana se de ngai hi lasit na ti dio ham alu le apalo ti dio khat wang chu om ke den na ala tu ani ni langa sei khom le hen Manipur context sa asi le chun heaven tu lai ta Indian government talks ani lai ta ni thing noi mi hong chu ale kumin zan nam kan chu talks an bol we hin zan ha on chun keulim na ba thu do in bol ka sei ta en eptm tel e ho hi zakhat la som kul ku ki tu te chu a som kul ku ki sei lovin khat ki tu lu na pa hi emphasize ke bolin he chu chun na sa ta eho movement hi asumon ka he number 1 na he jing samio sin he nomenclature tu ayen na tun jong i boy na live te ka da main loi khat loi Kuki devin loi khat loi zomi devin loi khat loi chini devin loi khat loi mizoi de kit devin ami chula ta khat ya i de danu aza chom tan ai wa nga chu mi ki tu lo te chu democracy movement democratic society gam sunga movement ni hoding chu number matters ami atamangai pum khom zom lai itam lo lai itam be se lo lai hin mani pulang je tam thona ai la e bon ge win din khadin ding thele na te ka da ma min chung sang ho ba chu tu ayong igul ho a ke ho ti le ipnc Indian government amin jing ayo na ke ho tu thelo na thakha na le din khom thelo wala chun iti aban ki sei thedam ti he ma ho ge la ho aju ti le e ho hin ipha pula pa thu phung la sang thu ka he pui ai la wala tribe thu ka he pui
hi chu hi apa chu mo chu lao hi ai le political movement in way ta le chu a movement pa chu allo hin nga chu piam hindrance e piam pia asumo chu i het so ke mi osin ai chu ha chu pi nga chu ki di den je hom ngam khat bon mu dinga ai le ngam khat bon autonomy ham khat ai lo wala territorial council ham kai bon mu dinga government khat to ke hoding iti taw le biringa asunga e ho chun e chi aneu ne ho chu e ki ho to thelo ka seji in amin sang na mi hi ma thu pi zoi tun de kana me sana ki ti yong le hen ami te ki lung tu lo ki na je ki tha tha le pi kan do agam ki mun ma le ki tha sa le pi kan ding a chu ka seji in Manipur context na na wa chu agel khila ngai number umai the de ku ki a politics ba wa chu a hoi na pe ni Manipur context a wa ai la atu lai ta chu loi kha ku ki pomdan e pomdan ke bang talo chu loi kha ku ki pomdan chu ja chom loi kha pomdan ja chom ta na ai chaw chu a sei the thim tam tam sei da tang ka ti kin ka sei num pen chu ki lung to ngai e ki lung to lo wal Indian government to ki ho jong le tu a pha ni an su chon ni nung le ata chung ki not dan de ya chu e ho ki tu to kin ka sei ji in nam sunga na to hon jong ngai mat na ni da han lam ngam ki ti ho hi thal mai thalai kap do diu ai pun na a mai thal la na to ho chu pa chat ta ta hi amma ho to mi pi hi din khana din a ki thu khom te nga le movement chong ma cha le tu ta di in kin kam mu da na hi chi stage pa nai pu a phung ham ka pu organization level ham ka pu nomenclature ham ka pu ti hin iki tu mo na lai yun ai api pa chu ito nao e chi goal e destination pa chu ilhun na di he na sa ta asu boy di to ai boy na lai di he a chu political awakening hit yong le hen hi chol mi e target pa vision ni wa compromise bol the bol wa ki ho to the ki ho wa i piam nam pia ding ap chum chu self interest sanga chu public interest ai na e to the tiang wa le society yom mu mo ni ho ti ho wa chu Indian government le pathin ho te chu pathin ai ta sang pathin yong ama program ho min tin Indian government chu ang ki ngam nan tin ai wa nga chu ai chi hlun na dinga chu ho chu nga tam ta ki ngam he ti chu ka si ki pam le jeng pu hi le thu do nom jong je tam pi min na hi jong le ai khau na hi phat hi dei dan bang ta hi thei lo je chen tu hi na chai na ding in tu ni khwa ai khau lim na hi chi impact tv ku ki channel tai bol hi chi chan ge na phacho me tia na gelam chong chang nang malung gel neu khat nen sai pi thai do media ki ti he society a dinga pilal khat he ai a chu ke boy hin anege bon anege tai kan ti hin ai jong le better late than never ke ti English status i khat amen ha chu ka ki pa pi ma wen e chi producer pa pu khai lun hin ka hung ma sang ju delia kam lai chun oi pu nang ting le interview bol te ti ai le ke nang ka ke ta chu sa ne ka ke pa wan noi mun tin interview ke bola i mi sa ten e ngai cha le bol ri chu na ka te kyang kong pa le i bol le kan ti ya jong ke bol ka ki pa pi le ji wen hin la thil ki ti hi abul a en i pe ka le kha yong ka se ta na bul la ko mu cha e so pi no ka la si ka luhan ku mam min ai la thaselu hela pon thoda ka pan le lol hin la ka chang ka te ma chu abul hi ha ding tun da na mangin foreign dunga interview ka sitting le pia ka chin nga ga ri no ta in sol pi wa ti so ka bo yo te le sunong e pi ki noi I want to ai tu din munai ho society pia akipan ti le jiwa chu na ho nei pi ta sa wa chu ke yo hin ke ne hela no ho ka ki thu pi na lai dim i pha na lai ai wangin la na sa te in society transformation o meti ka bo no me ai chu hi chinan bol wa pan hin tu lai digital khangai ta ye chun a TV screen ki muta hi ole ke no impact TV ho ISTV ho yong hin dang mail ha hi na English a hin e ho pa wa ho yong le kan ne ji koi chom khan kan nei lo he ken mi o si adi da ya chu khan tu na thil pa chu ma kam mo he thu he the ding a kilom ta tam pinan se do win ki ting le masanga mi an he kha lo ho yong pi pi ham nan chi no ho su a ko ni yang ki mo do tin
anh là cái gì nôm chu abu là hệ ý chuyện hạ sanh tận tại tôi để tôi hay nó sẽ bao coi mà thằng nó pi này là tâm rồi voluntary basis anh nó tôi hạ để in store bên vô lâu nữa anh phải làm cái gì là trả này cho hạ chuyện lại đến anh là EPH là abu cái gì in ai vàng cho abu là để là anh lẽ hỏi ngay rồi bọn thọ viên lăng tôi sang in do hung lộ hình do rồi lăng ni con tiền là tôi hi ta bằng interview ho mấy bọn ni con tiền là 24 hours news in thọ viên lăng pi ha talk show in boy viên lăng society sunga officer ho sẽ pui cả la lệ khách xin sắp phong ho yong ko viên lăng ai lo ai lệ alam lama pi ha issue om tiang issue ho hi ipiha intellectual discussion ni piuna tamaka ka je num chipiam tel e society la san na khan hi le kha thim hon a hi ni ma role ki pi lo so le kha thim roi khat ma cho thi ama hon no a thip no chu a hi na ba mong san le la ipiha vested interest ama ho chang phat chom na man ki le ya hi society he tu na america khan tu na adang ai poi intellectual capacity na le kha thimon sa ta society na para la jewa te kana think te ho asim ba anu le NGO form ba anu le research group of form ba he cho khon a government lam kai ho ai cho khu pia advisable ba suggestion na pe cho ko na mi gam khang to he cha e ho society on he ta bong chu no initiative nan la wa society wa officer se lo de hin na e ho society and officer le khat tam khan normal te ho hi hiện nôm gì vậy cái mà chun cái này sao đâu đi officer họ hiện lang à thì mà chun hiện lang mi hết và nuôi con yap ini hết rồi lại society lại lần tiền là chun society chun nhiều gì tăng đi là treatment bị cái ngày lụt đi ya chun nó hồi những khang tôi hiện lang lo hiện lang cái gì bằng cái ông media làm ngày sáng mới khát new source riêng lại research board riêng về riêng cái gì chun cái ông các bạn thêm là cái phalam lên nên hiện sao lang cái thủ khom khom tiền sim khom và bia che channel hi tua sang na sa taong lo lang ding kin no kan til ko vin producer pa khailun chong ki pa tu ka sen nang chong ki pa tu ka sen adang adang ho crew adang dang anchor ho ko ki pa tu ka sen pathin na mo ki pa me pu tu ni khwa na phat man tam ta ti jong chu MU a holim dinga na hong na kana mat tan wa chilanga he jong le na yong ki pa ta ni hong pi wa ki holim na ho jong anomin chule thu man tam ta e ho society adinga jong khan ton thei tam ta na sai do en khang tha tia dinga helang ko ya di jong le cho zo si jal jan ki pa thu khain sai en chule na jong na ma khwa to ban chule to ding to gon tam pi na nei ding ka ta chan he cho zo sia pathen na ma puin tin hung lol hing jing ti chu ka hin vai la na nom hi ka ki pai ki pa me tu ni khwa pu doctor negin pau kip gen to ina ki holim naw chu ki chan choi hi ta in hichi makhua hong ki bolding Chipinthei Talkshow hoa koi ge sa na pangding ipithui na ki holim diu ti ho chu mi pi thon thanom ta na nga jingu te ti chu ka hin tiam na nom hi ka ki pa